Dr. Chris baryo Monsor Minister wa ICT na National Guidance nuwabire ryo mujenye mukoro omuhorro yo kurondana sente zo kombeka amaramizo gataragamwe na gamwe ogwatandikira ari kushabira hakanisa eyacu n'abacaca of Uganda aho Abakristaayo bamushabire okubakwatiraho mukombe kenji yo muburizi obagizire ngo bwa hatita inenji yone yakuraramo ngo kandi naturo munjo eyempangisano shakire bonge kindi cyone tine kitire hungere ngaje ko shakire himburusha aha kanise ya bushoro ekizibu cenji yo mburize takahwire n'ishomero iryo mwanyogo bishangirwe biryo mu mberambi kandi aba minister abahira amabati go kugishakara yona ebyasigara yabo zo mu iguru yabo karazemo ibyo ruhanzi ahari cyane sub parish na Bukundine Catholic Church bacire minister no muhimbo kandi bamushabira kubakwatiraho okushakara no kumaririza ekereziya baryo munso kushaba ahenderire harurwere omumakagade omwesugwa obire nasima n'ekigendererwa cyo kombeka ekereziya iyo mutindo erukuza kuhezaho miliyoni 300 kandi Abakristaayo bakataniise barondana miliyoni 58 neze kugwamo n'obushaho 800 obwa siminti cyariya ishara zanyu zikangarura nagumizamo turagumizamo Gasha kwa Wilfred Weza